Señores, tienen que ver lo que sucedió en España a favor de Nicolás Maduro. Y es que manifestantes salieron a las calles de Iruña en España a marchar en contra de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela, en contra de las sanciones económicas y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Silvia Flores. Aquí les voy a dejar el video para que ustedes lo puedan observar. Naturalak. Hori alde batetik eta bestetik gure elkartasuna adierazi nahi diogu Venezuelako herriari eta Venezuelako prozesu venezolarrari. Egunero ari dira botere komunalean, herri boterean eta sozialismoaren eraikuntzan bidea egiten. Eta zentzu horretan aldarrikatzen dugu Nicolás Maduroren eta Silvia Floresen askatasuna, eta aldarrikatzen dugu baita ere gobernu venezolarraren zilegitasuna. Eta ja bukatzeko salatu nahi dugu hemen Euskal Herrian imperialismoa justifikatzen edo justifikatzen duten eragile ezberdinak, alderdi politikoa, komunikabideak eta bar, Venezuelako prozesua barkatu desitxuratzen dutenak, eta deia egiten dugu ere bai Estatu Batuekiko harremanak desnormalizatzera.